Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, Anbada Marueba pau. Bisnupur Jilagi Akasoi Kuldegi Singjan Basakraga, Sina Pankibamui Marigi Aroiba Matomangam Ngasi Pangtokre. 21st Century Skill Set for Academic Support Staff Haiva Hiramda, Jayolama Chatagadaba Antarjatiki Workshop Ngastigi Manipur University da Hokre. Assam Rifles na Kamjong Jila de Lupa Koti Nipan Lag Nifurongi Mamal Ogadaba Supari Fare. Sarkar na paikaliba yai fatorang scheme sing miyam da khanganaba pandam da paikaliba Biksit Bharat Sankap Jatra Kangpopi Jila dasu hayeng mapung pana pangthoknaba sem saba lore amasung sarkar na hari Bharata inkum jali singani kuntra phawbada lambi gi khudong tiba thokdokta sibagi chang cha da yangkai handanaba pandam thamle Bisnupur Jila ki Kumbi Police Station ge manung chanalaiba Akasoi Khulagi Myoi Mari Sing Chanba Chakraga Asiba Haksang oina Hautak ki Dampi Reserve Forest gi Pangkiba Myoi Sing adugi aroiba matau mangam ngasi haunabi matungina pangthokre misi asigi matang da senkiba JSC ga sarkar ga yanaba puraklaba matung ngasi tera khong makha laikai Salen khong marilda aroiba matau mangam pangthokibani Ningsing bayai Myoi Mari puna Singchan ba sapmina kiba adugi manungda Myoi ahungi asiba haksang hana panglaba matung atoba asiba haksang kaina thangda police na ti humbagi tabak chathabada panglakibani misi asigi matangda Kumbi Police Station FIR ama lokotuna thijenbagi tabak su chathari Mukhyamantri Nongthomam Birena thokdok aduda laikhidraba imung manungi Myoi singa hakthengna unaduna sarkar gi maikai digi pangbaya ba mateng pangani haibagi thajaba phongdokrabani misi asiga mari lena senkiba JSC na tongan tongan ba dabi kaya marum tan bagalona Myoi Mari gi asibak sang phangri phawa makhoi gi mathau mangam pangtholoi haikibani Manipur Police ki SDPO CIS anan hatpada haktheng na senaba Myoi ani ngarang moreda Manipur Police na phakiba adu thadokpa yaroi makhoida matik saba ain gi cherak pigadabani haina ngasi khwairaman ima kaithel Joint Coordinating Committee na khwairaman kaithel da khongjang sangsing kare pharba Myoi ani adubu chapsaba cherak pigadabani amadi karigumba makhal amatigi yasinaba purakpa yaroi haina su moredagi lanjenaratuna akampat leiriba relief camp da leiriba Myoi singna singjamaida khongjang sangsinki Amaromda pharba Myoi sing adugi mathakta lokopam thokpa thabak sarkarna lokhatkadabani hainasu kwa kaithel apunba maira lupna kwa kaithel bazar da khongjang sangsingki Sugunu kaithel dasu miyamna SDPO CIS anan hatpada mapung oina chenariba asi ahakpa cherak pigadabani haina kaithel amadi dukan sing thong londuna khongjang sangsinki Mitei Maitai ST demand da sogoli haikiba adu thabakta onthoknabagidamak Mukhyamantri da taksan biu haiduna Raise sigi mantri sing MLA kuntrahum da ai baserol pisingre hari DM University Complex ta leiba ima konthok ambi sanglenda Wall Mitei Council Salaikan Balup amadi STDCM na punna sinduna pangthokiba paugi mifamda STDCM gi General Secretary K Vogendrajit na hai ST dimangi khongjang asi mai pakna sogoli haina phongtokhiba adu tha sigi kuntra mathoi pawbada thabakta onthoknaba Mantri MLA sing hakthena unaduna taksil lagani mangnai Mukhyamantri nasu yellow purup mitei maitei gi mathok taba sesa singa loinana recommendation thabiu Sandil Jila gi Jafo Bazar da ngarang Mukhyamantri Nongthomam Birena kaithel phambi nupi singa unaduna wari sanaki social media da thagalakpa warol amada Mukhyamantri na hai leiram liba kaithel gi maung asina BJP sarkar na honaduna tongan tongan ba kendra amadi jila singda sagaliba ima kaithel sing haujikti ningthina mai paktuna honajaman phangbangam le haibadu takle Asigumba sakhotpagi mong asina BJP sarkar gi nupi singda sakti piba haiba wakalon asi mangphauna hanba ngamle manghai kaithel phambi nupi singda makhoi gi mafam ama piduna nupi singi kaithel sing asina haujikti sel thungi lamda mipang tangdaba amadi khunai bu sakhot ambada chauna mateng oiri Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies Northeastern Management Association amadi Bhutan ki Sheriff's College Royal University ga kusamanduna sinduna ngasi Manipur University ki court holder international workshop hogdokre 21st Century Skill Set for Academic Support Staff haiba hiramda hogdokiba workshop adu thasigi kunithoi phawba chathagani thauromaduga mari lena MU ki Vice Chancellor Professor N Lokendran hai institution amana darkar oiba masak sing phangana bo honabada malim gi atopa leba kaya ga samnaduna thabak tawba mathau tai masina institution adubu hena phibam phagarhambada mateng oigani
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 60% ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔ W. ꯁꯥꯟꯕꯥꯕꯨ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ L. ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯔꯞꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯁꯣꯅꯝ ꯇꯦꯟꯖꯤꯟ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯗꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯄꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबुना पुथोकपा थौरम मिकअप थोलसीगी 7 तांगकता हयेंग अयुक पुंग 3 महिरोई सिंगबु मयाई काबा चिंजाक्तगी कलौबा हाइबा थौरम अमा संदोकनी। थौरम असी आकाशवाणी इम्फाल की यूट्यूब चैनल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी। पावगी मरकथना ब्रेक अमा। North East India की अहानबा NABH accredited Caesar Medical College Hospital सिना मिपुम खुदिंगमक्ता affordable quality health care फंगन्नबगी पांडमदा free OPD consultation camp अमा January 13 तगी February 18 फाउबा Caesar Hospital Slangol दा पांगथुक जरगनी। Investigation दा 15%, surgery medicine अमदी immunization दा 10% concession सु फंगबिगनी। अकुपा मरोल Caesar Hospitals तगी खंगबिबा यागनी। ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी। असम राइफल्स कांगजोंग जिला देगी लुपा कोटी 9 लाख निफु रोंगी ममल ओइगदबा सुपारी फागले। अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स सनकालोक अमसुंग ngangkhai खुल अलोयोदा थी हुमगी थबक चथबदा ट्रक 9 दा मतिक चाबा चे चांग याउदना सुपारी सिंग अदु पुरंबा थेंगनबनी। फागलबा सुपारी बैग 950 अदु फॉरेस्ट विभाग सिनाक्रे हरी। अमरोमदा असम राइफल्स राइजस्ता हौजिक ओरिबा तंगदु लैतादबी फिल्म असि येंगलगा मियामगी मरकता थाजानबा थौरांग कयामरोम पाइखटली। क्वाक्ता खुलदे लैबा सेक्युरिटी जोन दा सारंबा बंकर अमा मफम अदुगी मियांगा लोइनना थुगाइखी हारी। तमेंगलोंग बटालियन असम राइफल्स सिंदुना तमेंगलोंग जिलागी ओइना अंगांगसिंगी विंटर कैंप हौदोखरे। नुमित 3 चथगदबा कैंप अदु असम राइफल्स की कर्नल अमन अलुवालियाना हौदोखी। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मिद्रुल नंगसी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट कम्प्लेक्स की फिबम येंसिंग्रे। चीफ जस्टिस ना बिष्णुपुर जिला की साइक कम्प्लेक्स उलौ ओइनाम हाई स्कूल, लेमराम हाई स्कूल अमदी एसपी गर्ल्स हॉस्टल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप तसु सतुना मफम अदु लैरिबा मियोइसिंगा वारी सानकी। खोंसत अदुदा मफम अदुगी रिलीफ कैंप ता लैरिबा मियोइसिंगदा निंगथम थागी मतमदा तंगाई फदना संगबा पोलमसिंग खुसिनकी। मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की चेरोलमन हाई राज्य की तोंगान तोंगान जिला सिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदसु सतुना तांकक नाइना तेंबांग पीबगी थबक चथरगनी। रिलीफ कैंप ता लैरिबा मियोइसिंगा उनबदा चीफ जस्टिस ना मखोइना थेंगनारिबा खुदोंचादबसिंग अमदी दरकार ओइबसिंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मखादा लैरिबा पैरा लीगल वॉलंटियर सिंगी खुथांगदा अइबा सेरोर ओइना पिसल अनबा खंगनकी। खोंसत अदुदा जस्टिस ए बिमोल सिंह, जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा, जस्टिस गोलमई गाइफुल सिलु अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर की मकोक तोंगबो ऑफिसर सिंगसु सरुक याकी। सरकार ने पाइखलिबा याइफा थौरांग स्कीम सिंग मियामदा खंगनबा पांदमदा पाइखलिबा विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्यस्ता जिला जिलागी ओइना मथंग मनाव नाइना पांगथोक्तुना लागली। कांगपोपी जिलागी ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोपीना सिंदुना हयेंगदगी संकल्प यात्रा असि कृषि विज्ञान केंद्र हेनबुंगदा हौरगनी। हयेंगदगी हौगदरबा यात्रा असिगी मतंगदा अखोइगी कांगपोपी पाउमीगी पाउदम अमा। विकसित भारत संकल्प यात्रा पांथोकनबगीदमक हौजिक कांगपोपी जिलादा सेम साबा पुमनमक लोइरे। यात्रा असि हयेंगदगी हौदुना नुमित 2 चुपना जिला असिगी कृषि विज्ञान केंद्र हेंगबोंगदा पांथोकनी। यात्रा असिदा मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट खुदिंगमक की स्टॉल सिंग हांगदुना मणिपुर की लेरिबा स्कीम अमदी मियामगी याइफा थौरांग सिंगी मतंगदा मियामदा कानबा पीगनी। यात्रा असि कांगपोपी जिला की ओइना राज्य की फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोपीगा खुदसमनना पांथोकदबनी। यात्रा असिदा IEC वैन सिंह सिजिनदुना खुंगंग सिंगदा चतुना मियामदा स्कीम कयागी मतंगदा अवेयरनेस पीगनी। आकाशवाणी इम्फाल गी पावगिदमक कांगपोपीदगी वागुनै सिंगसेट। मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फॉर स्टडी ऑफ सोशल Exclusion and Inclusive Policy CSSEIP अमदी Department of Mass Communication पुन्न सिंदुना Access to Information Empowerment and Social Inclusion हाइबे हिरमदा नोमुगी वर्कशॉप अमंगसी पांगथोक्रे। थौरमदु सरुक यारदना CSSEIP गी एसोसिएट प्रोफेसर TH भारत नहाई केंद्र अमदी राज्य सरकार की मखादा हौदोलिबा मियांगी याइफा थौरांग सिंगी ई पाव मरी मखोंग खंगदबना मियामना खुदोंचादबा कया थेंगनरी। मणिपुर की मनुंग हुंजिनबा मफम सिंगदा सरकार की स्कीम सिंगी मतंगदा खंगदबा कया अमा लैरी।
Kudam moina MGNREGA haiba asi karino haiba khangdaba laumi kaya leiri. Mangnai asigumba kanaraba information kaya asi watpana maram oiraga kudong saba phangdana leiriba miyambo achumba amadi apaba maikaida puraknabagi wakhalonda ngasigi thorom asi pangthokpani. Thauramadu resource person oina senior journalist Sobhabati Samomna reporting on the environment and climate change mass communication department ki head Dr. R.K. Lilabatina media literacy and information empowerment amadi CSSEIP ki associate professor Dr. Thiam Bharatna Biksit Bharat Sankap Jatra and social interaction ki matangda wangang ki Akasbani Imphal ki pau tabiri Sarkar na hari Bharat ta ingkumja lising ani kuntra pawada lambigi kudong tiba thokdokta sibigi chang sada yangkai handana ba pandam thamli Nai Delhi da CII na sinduna pangthokpa National Conclave on Road Safety thorom da saruk yaraduna mantri na hai lambigi kudong tiba thokdokna maram oiduna pung khudingi mioi yangkai humdoi asok apan nangli amadi mioi taramapan na siri Mantri na hai lambigi kudong tiba thondaba haibasina sarkar asina khwaidigi mangjil thana paikhalkadaba thabak ama oibaga loinana lambigi kudong tiba thoktana ba thorang kaya marum lokotle Lambigi kudong tiba thokdok thoktanaba miyambu bahap tahanaba campaign sing ba pangthokpagi tangai fadaba lei haina mantri na makhata ki Kamakya Pemton College ki Department of Biotechnology na sinduna sayol ama satharakpa faculty development program ngasi college asigi nongin seminar hall da loisingkre intellectual property rights haiba hiramda college asigi IQAC na puna sinduna satharakpa thorom asi tha asigi taradagi satharakpane All India Trade Union Congress Manipur ki luchingba ahum ngasi Manipur da thokliba irang asiga mari lena Nai Delhi ki damak Imphal thadokre AITUC Manipur State Council na thokpa cherolaman hai Manipur da hojik thokliba irang asi loisin hanabagi pandam da chatkiba khongset aduda AITUC Manipur ki General Secretary Laisam Sotin Kumar Secretary KA Samungok Singh amadi Imphal East Jilla ki President I Tomba Saruk Yari Makoina CPI ki General Secretary B Rajada Hana pising kiba maru eba demand taret yauba memorandum adu Pradhan Mantri Narendra Modi Grih Mantri Amit Shah Road Transport Mantri Nitin Gadkari ga hakthengna unaduna thabakta onthok pinaba taksin gani hari Smart Skill gi makada henlung gi matangda nimit nipu mangani satharakkiba skill development training gi aroiba parikha ngasi Imphal iski khongmanda leiba lingjel thoibi self help group ki training center da pangthokre training aduda Manipur sarkar na hangliba akampat ki Ideal College relief camp da leiba inmate singa saruk yaki Agnipat Skill gi makada ingkumja lising ani kunmagi oina lawgodriba Agnibir Bayu selection state ki punna Yum Pandriba Bharat ki Nagarik Nupi Amadi Nupa Candidate Singna online ki kutangda form thajin bayagani hari Directorate of Information and Public Relations na thokpa cherolamadhai registration thasigi tara taretagi hauraga February 3 phawba oigani Ingkumja lising ani marigi January ani dagi lising ani tareki July ani phawgi manungda pokpa miyoi singna hariba changdamnaba asida saruk yaba yagani form asi https://agnipatbayu.cdsd.in da thajingadabani haina Airman Selection Center gi Wing Commander gi maikai dagi khangalakli National Program for Control of Blindness and Visual Impairment na gi makhada Thobal District Hospital gi Eye Department na ingkumja lising ani kunithoi gi November dagi hauji phawbada mioi samyangkai lemna cataract surgery tawkre hari aikoi gi Thobal Paumin hai ingkumja lising ani kulumdoida hospital asita puna mioi lakh ama lising 13 rom OPD de layangki masi ingkumja lising ani kunithoi dagi mioi lising ni futare changwa hena layangbang ngamle hari Manipur University Cultural Committee na sinduna numit umni chupna pangthokkiba Manipur University Inter-College Cultural Competition da Sri Sri Gaur Gobind Girls College ki mahiroi singna tongan ba tharom singda mana phanglakpada college asigi oja sing amadi mahiroi singna nungaiba phongdorokli CYLC ground singa mathakta sathariba sahi tara humdoi makhagi Khelo India Girls Football League ngasi sanakiba match da Youth Welfare Club na Khuman FA bu Panjil Taranipan Marida Manipur United FA na Andro Mahila Mandalbu Panjil Taruk Manga da thoiki Lamlong Thongkhong da leiba artificial turf ground da sathariba ahanba Premier League Football da Sagolban United na M Khabambo Panjil Mari amada amasung Wangoi Football Association na DM Rao Panjil Anishno da toike Aroibada maroiba pau Bisnupur Jilla gi Akasoi Khuldagi Singchanba chakraga sina phangkiba mioi marigi aroiba mathau mangam ngasi pangthokre 21st Century Skill Set for Academic Support Staff haiba hiramda cheyolama chathakadaba antarjati gi workshop ngasidagi Manipur University da hokre Assam Rifles na Kamjong Jilla dagi lupa koti 9 lakh nifu rongi mamal oigadaba supari fare Sarkar na paikaliba yaipatarong scheme sing miyam da kanganaba pandam da paikaliba Biksit Bharat Sankalp Jatra Kangpopi Jilla dasu hayeng mapungpa na pangthoknaba sem saba loire
अमसुंग सरकार ना हरी भारत इंग कुमजा लिसिंग अनि कुंथ्रा फावदा लंबी की खुदोंग थिबा थोकदोक्ता सीबगी चांग चादा यांखै हंदहनबा पांदम थमले पाउ लोइजरे।